kutoka kitambo, ni Yesu tu. Mbadilishi wa mambo, ni Yesu tu. Suluhisho kutoka kitambo. Sometimes tana life huwa inachoma, unashindwa vipi kwani wewe umerogwa. Zile vitu una try kufanya, hakuna hata moja kwako inasonga. Unalalamika sana, kwamba umetengwa, hadi kwako we unaona ni sawa. Kujitoa uhai ndio bora. Weka imani, weka imani, ajafanye mambo. Weka imani, weka imani, ashuke atende jambo. Ongeza imani, ongeza imani, ajafanye mambo. Ongeza imani, ongeza imani, ashuke atende jambo. Ni Yesu tu, badilishi wa mambo. Ni Yesu tu, suluhisho kutoka kitambo. Ni Yesu tu, badilishi wa mambo. Ni Yesu tu, suluhisho kutoka kitambo. Aliponya Batimayo wakaona, na Lazaro kwa kaburi pia akatoka. Hiyo situation kwako noma, ni Yesu tu ndiyo suluhisho tosha. Weka imani, omba kwa wingi, wanaomuamini anawabariki. So usijali, zidi kumwamini, Yesu mwanadamu so abadiliki. Weka imani, weka imani, ajafanye mambo. Weka imani, weka imani, ashuke atende jambo. Ongeza imani, ongeza imani, ajafanye mambo. Ongeza imani, ongeza imani, ashuke atende jambo. Ni Yesu tu, badilishi wa mambo. Ni Yesu tu, suluhisho kutoka kitambo. Ni Yesu tu, badilishi wa mambo. Ni Yesu tu, suluhisho kutoka kitambo. Atatenda, atatenda yale yote ameahidi. Yeye huwa habadiliki. Ni Yesu tu, badilishi wa mambo. Ni Yesu tu, suluhisho kutoka kitambo. Ni Yesu tu, badilishi wa mambo. Ni Yesu tu.